زەڤیا پەترۆڵە شوێشان کۆ بە دوویەم زەڤیا پەترۆڵە سینۆری قەزایە کۆیا تێ زانین کو 2 ساڵان بەریانها بەرهەمێوەی ڕۆژانە 5,000 بەرمیل بوو دەدەمان نەهادا ئەندامەکی پەرلەمانە کوردستانی ئەشکەرە دەکە کۆ بەرهەمێوەی گەلێکی داکەتیە و بوویە 1500 بەرمیل دە ڕۆژەکێدا نەوتانە زۆر بە خێرایی دابەزین وی ئەندامی پەرلەمانە کوردستانی کۆ بە مەیدانی سەردانا زەڤیا پەترۆلێ کرد بوو ئەمەژە بۆ یەکێژی داکو ji bilî kombûna pîsiyê cûr û kwalîtiya wê jî hatiye guhartin û rêjeyeke zor ji avê jî tevlî wê bûye. Kergêçiyan li 140,000 bûye be 16,500 kergêkişiyan li 4 بۆ 5,000 bûye be 1000 bermîl li rojaneya. Pêwîst e hikûmeta Herêma Kurdistan ew hemû birreparê li lêdanê em bîrê newtane dedat û belam li maweyekî Kurd de birrekeyan rêjekeyan dahatekeyan kem dike pêwîst e hikûmeta Herêma bi ciddî lem babete bikoletەوە ئایا هۆکاری چییە لەم ناوچەیە نەوتەکان بەرەو کۆتایی دەچێت. هیوادارم هیچ هۆکارێکی سیاسی لە پشتەوە نەبێ هەر هۆکاری زانستی بن و چارەسەری بنەڕەتی بۆ بدۆزنەوە. لە سینۆری قەزایە کۆیا دوو زەڤیên پەترۆلê hene ew jî زەڤیا şîwaşok li nahiya Teqteqû kêlgeha şîweşan li qezaya aştiye. Li gorî daxuyaniya şarazayan di dema niha da rêjeya berhem anînê li we her du zeviyan bi rêjeyeke ber bi çavkên bûye bi awayekî ku lê kêlgeha petrola Teqteq di rojekê de tenê 16,500 bermîl petrol berhem dihat anîn ku 2 salan beryaniha rojana 150,000 bermîl berhem tanî. Her wiha lê zeviya petrola şwêşan jî di rojekê de tenê 1500 bermîl petrol tê berhem anîn ku 2 salan beryaniha 5,000 bû berhemê wê di rojekê de. Mamosteyek beşê petrolê di zanîngeha koya de amaja bo yekê dide ku piraniya wan zeviyan di demaborî de berhemê wê rojane dihat texmînkirin û ne şerta ku ew berhem rast be çunkî di dema pêşî de teknolojiya wekû dema niha nepêşketî bû datayên hûr jî bi dest nedixistin. بەڵێ ئەگەر تۆ حاڵتێک بی نەوتێکی یەجگار زۆر لە مودەتێکی زەمەنی کەم دەربێنی دەبێتە سەبەوەی کە بەڵێ ئەو شوێنی کە نەوتەکەی تێدا کۆبێتەوە لە ماوەیەکی کەمدا تووشی حاڵەتی دیکلاین بێ کە دەبێتە سەبەوەی کە با بڵێن مردنێک بەخۆیە ببینێ و خەزانە. derbarê kêmbûna berhemê petrolê dê zeviyên sînorê koya de qaymeqamê koya heftaya borî serdana wezîrê jêderên xwezayiyên Herêma Kurdistanê kiribû. Di wê derbarê de ragihandibû ku Wezareta Jêderên Xwezayî plan daniye bo bilindkirina asta berhem anînê di zeviyên petrola wê deverê de. هەڵبەتا سامانە سروشتیەکان بە بەردەوامی لە هەوڵی ئەوەدان بەرهەمی سامانی سروشتی زیاد بکەن چ غاز چ نەوت بۆ ئەو مەبەستە لە پلانیشیاندایە احتیمامێکی تایبەت بەو چێلگەی شیواشۆک بدەن بە مەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی بۆ ئەو مەبەستە لە ڕاوێژدان لەگەڵ چەند کۆمپانیایەک تا ڕێوشوێنی پێویستتر بگرنەبەر بە مەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنان. بەحەزکردنا کێمبوونا ئاستا بەرهەم ئانینێ di zeviyên petrola koyada di demekê de ya ku Wezareta Jêderên Xwezayî dê derbarê vê yekê de tu data û zanyariyên nû belav nekiriye.